Twongeye twagarutse hano bakunzi ba Kayangana TV mwese, mugire amahoro y'Imana. Turi ahantu hari izuba ryinshi ariko muraryihanganira, turabasuhuje. Reka dusabe batarakora subscribe kuri Kayangana TV, mukomeze mukande subscribe, ni vyiza kandi ni ibintu bidasanzwe. Mu ntega amatwi ni imanza ngiye guca ariko ntahawe, wenda ntuvuga ngo wenda ni abantu bampaye umwanya cyangwa se ubwo burenganzira, ariko ni ibintu za YouTube, nta mutima mubi, nta kugambira kurimo, ariko kandi kuri mu bwenge bacimwe n'umwana w'umunyenga zumvira mu rusaku. Ubushize nakoze ikiganiro c'umugore witanye na Madubu, yari yasohoye nyine nawe akavideo nk'abandi bose, aja kuri kamera aja kwemeza muri uwo gasohoye nyine, bituma nako tumuvugaho, tumuha inama z'uko atagomba kuja kwivuga, kuko ivyo yakoze bitari vyiza, bituma tuza kumuhoreza akanama. So uyu munsi nongeye kandi kugaruka, nakomeje kubona abantu bampeza video foto z'umugabo wiwe ngo yabomboye undi mugore, bakomeza kuzimpa ndavyangira, no hagati muri kakaze ize mbahambure mbabwire uko biza bigenda, siko mwajana muri comment muvuga uko muvyumva, ariko ngiye kumubabwira nta kubebera. Inama Dubu bamwe ko baravuga ngo umugabo yakoze gushaka undi mugore waramuta, abandi bakavuga ngo umugabo abaye gifataye abana ku musozi agiye gushaka undi mugore. Ibyo bintu ni bibiri kandi byose birumvikana. Nimwe umuntu ataye abana akajya gushaka undi mugore, agatabana n'umugore akajya gushaka undi mugore, umugore nagata umugabo nawe akagumana n'abana biwe, birumvikana. Umuco wa kinyamurenge nta mugabo ujana abana, nta mugore uzahukana ngo asiga abana. Uyu ubonye umugore arahukanye agasiga abana, ukamuheba ugaheba, ariko umuco wacu wa kinyamurenge ntibibaho, umuntu azahukana abana. Umugabo iyo umugore amunaniye, umugabo azayimuka mu nzu agasiga umugore akagenda. Murekeze mbabwire ibintu bibiri, mbabwire umugore n'umugabo. Inama Dubu ngo amakuru je nabwiwe, ntantera amabuye, ndavuga abagore bamwe bafite bameze nkawe. Umwuka wateye abagore b'abanyamurenge bitinyuke gutandukana n'abagabo, uwo mwuka uzuvahe? Umwuka wateye abagore b'abanyamurenge guta abagabo, hakaboneka n'impamvu zivuga ngo umugabo ntazakora kino. Iyo si impamvu yotuma uta umugabo. Niba muze muja kurahira mukavuga ngo ikizotandukanya ni urupfu, kutishura inzu si urupfu, kudahaha akawunga si urupfu, kutagura kabeji cyangwa se inyama si urupfuga. Icya kabiri, nta mpamvu n'imwe ufite yotuma uta umugabo. Aho ndi ku mugore utandukana n'umugabo, ntayo, uretse urupfu. Uyu mugore amakuru nakiriye nuko uyu mugore yaragize iminsi atandukanye n'umugabo. Umugabo ngo yakaza aja mu kazi agasiga umugore, yamara gusiga umugore ngo umugore bagakora amakosa, umugabo akaza akamubwira ngo ese wa mugore ibi ukora bikorera iki? Kabiri gatatu ngo kane, mu ncuro ya kane ngo aramubwira ngo ngiye kugusiga. Ntabwo nokomeza kwihanganira bino, ngo bigeraho no mugabo asiga umugore bikurikiye n'ivyo yakoraga bitari vyiza, ntavugira no kuri kamera. Umugabo arifasha arigendeye, amare gushika aja mu caro, arapagasa, abona izindi faranga zotunga undi mugore, ashaka umugore. Urumva ku ruhande rw'umugore nuko vyagenze. Reka mbage uruhande rw'umugabo. Uyu umugabo biremewe nimba umugore yigize nabi, shaka undi mugore. Jewe ndashikiriye umugabo 100% kubera ashatse undi mugore.
abana biwe si abana yashakaga arabafite. Nyina w'amadubu ari abana afite nabo uwo mugabo abyara abandi n'uwo wa kabiri nigira nawe ashaka n'uwa gatatu. Abagore hari ukuntu basigaye bigira nabi, si hose mumbabarire, ndavuga abaza bigira nabi. Umugore niyigira nabi akananirana shaka undi mugore, niba ngombwa urabatunga bombi, kandi bidakunda gumana umwe, ugumana umwe nimba wa mugore ahayigira nabi. Umugabo ntabwo yogucira ngo abiri umwaka nta wundi mugore afite, kandi inkumi zuzuye ku misozi, utubande n'imisozi n'inkumi, nimara yicare gutyo. Umugore niyigira nabi shaka, nta kibazo twirimo n'ibyo uzakinyamuriye ngo n'icaha. Icaha se n'icaha nye, n'ubundi yagutandukana n'icaha, n'ubundi guba ukirimo, nanone gawukishagamo n'ubundi kikaba kinini. Ariko jewe inama nogira uyu mugabo namushikiye yagize neza gushaka undi mugore kabisa, urugo ruhire wawa, twifurije urugo ruhire umuntu nk'umugabo watekereje neza. Uriya mugore Nyinamadubu nakwemera nasubira akagaruka, genda ubatunge bombi, natagaruka umwihorere, uzumwereza ifaranga zo kugura abana ikahwa, icyayi na school fees, abantu barere neza, nibamara gukura ubajane. Nuko ko niko biza bigenda. Ubumwe abanyamurenge dukeneye imiryango myinshi, family ibe nyinshi, urumva ko niko byagenze. Ariko abantu baratera umugabo amabuye ngo yataye ngo urugo. Hataye urugo gute? Ufite ihenya ko yataye urugo? Yataye urugo kwande arutabira n'urutora ninde urufite ubunyine. Umuntu iyo yataye urugo ubundi azarufata, hako nta wundi urufite. Uyu mugabo ndarwo yataye, ahubwo umugore yaramunaniye. Abagore bari mu kunanirana, ushaka abandi bagabo, mushaka abandi bagore. Abagore nibigira nabi, ushaka abandi bagore. Abagore ni benshi, n'ubundi byose ni umugore umwe. Ariko umuntu iyo ugiye ashaka babiri, nta mugore ugenda bigira nabi, ugashaka babiri cyangwa batatu. Nukuri ibi byose n'abagore babiri, ni umugore umwe ni washije abantu. Ariko mushatse babiri ukagira babiri beza, wa wundi umwe ntako yogira, nukuza tuza yigira nabo kigenda kubyo hiki. Uyu wundi bangubita nawo umugore umwe aratunaniye. Ino mu migi umugore umwe yabaye akasamutwe, ahubwo abandi bantu bari ku myamba mushaka abandi bagore, abari ku myamba mushaka abandi bagore, maze babandi uryo ufite umwe uryo umwe wakawisaza azaga ku murongo.